Tulimu AGEIHANGWE era nga bwe mukimanyi nti Ikira Association for Dawa and Development tugaba ente mu Western Region. Mukadde waffe Engineer Abdul Kasule yatambuddeko tali naffe mu hijja. Neze ne Umaru tugenda kikwasaganya okulaba nti emizikiti gyonna gifuna ennyama, buli muntu afuna akanyama akatono, buli muntu aliyeko nga bwe kinaasoboka. Tetusobodde kugaba nte nga bwe ziteekeddwa okubeera naye nga buli muntu tukubiriza ogende ku muzikiti gwo oba ofunire enva, era tujja kusindika enva okusinziira ku bantu be muyina. Ate twagala tufune obuteeka embeera ebeere nnungi nnyo n'ebigambo bibeere bitono kuba abantu bakosebwa abatake, naye nga mpola mpola byonna bijja kutambula bulungi inshaallahu taala. District ze mugenda okuwa mu nnaku zino ebbiri essatu ennya? District ze tugenda okuwa tulinamu Kasese, tulinamu Mbalala muno n'abantu abatwetoolodde ne sayidi z'Isingiro. Tujja kwatayo kati olunaku lw'enkya tugendeko awalala. Tuyina UPDF, tuyina poliisi, tuyina n'abaserikale abiyitaho, tuyina mbalebera omwanya ogwo. So mu byokwerinda buli kintu kiri gye munonga. Iti ninungi tutebekanise gye abantu ekiro ekyo n'ekiro kikulu twakikuza gye, so abantu baza kutunga emboga kiro kikulu ky'abasiraamu eki nabwekyo buli omwe naza itwe ebintu ebitarikukunda omu mwanya ogwo, abantu abarikireresi abakwisha omupaha barikwijja kubaasa kwiba abantu abakuba bizira function eki kandi n'okukuuma obusingi. Abasiramu babunyora omuzire mu district eriizooba bayegita hankuyanja y'abasiramu abandi omunsi yoona okusaara izooba lya Eid Adha. Ekiro eki nikiijuka obwishenkura biikiriza Ibrahimu ahabw'okworeka Ruhanga okworoba kwe obuyizire kuhonga omwana we Isaac. Ngwenda mwetegereze ki ebiragiro bino, ekiragiro kya Ruhanga hakusaara. 1. Engamiya osara y'emyaka 5. Tosara eri hansi y'emyaka 5 obukulu bwayo. Ente osara ente hasarwe ente ey'emyaka 2. Obwo okasara eri hansi y'emyaka 2 ebyo tebibalwa tebazuhiya. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagamba nkyogwa alina obusobozi atasobola kuba nasaara ekisoro atijja n'okwemera mu layini yange kusaara nawe. So kyaleero tukuba nitusaba abantu boona okuba na engeso nungi n'okweta abandi abatali basiraamu nitwegonza twena nibagaba n'enyama n'abantu boona nibasimirwa. Idi Magezo ly'omuhandiiki mukuru wa Bunyoro muzire mu district yezusya abasiraamu okubiina omulimu gw'okurundana sente ezirikuhika $300,000 okumalira ekyombeko kya ofiisi eza Bunyoro Toro muzire mu region. Omuganda abasiraamu mu district ya Kagadde bayegeta abasiraamu munsi yono kujaguza Eid y'okubaaga erikumanywa nka Eid Adha. Sami Allahu liman hamdahu. Okusaara hamuzigiti gwa Kagadde kwayebemberwa Sheikh Muhammad Isingoma ori district kadi owakibale Muslim district. Tukusaba ngo abasaija bongere kusagika muno abakazi obwire obakuba bayinenda abayireho ku negligence. Abasajja nosanga ngo omukazi bakutwala enda natamusupportinga kufuna antinentokeya oba kugenda bakamukebera barabaine mwakawuka oba nosanga ngo nobwamaze kuzaara tamusupportingire. Aisha tumwebaze orumemba w'orukiiko orukuru kandi orukurura abakazi omu rukiiko rwa Uganda Muslim Supreme Council yashaba abakazi okuba n'obusinge omu maka gaabo. Ekiro kino kiro ky'obusinge kandi ntwongera n'okwijuka abagenzi baitu abayisirwe omuwiki ezihoirezo omukasese batakingirwe abarebozi. Ny'omusiraamu haruna kulwa leero nkwegamu kuba n'omutima ogw'okugaba. Of course wosara you make happy aba family yawe n'abatakwesobora oba n'abanaiba bawo boona. Tosaine kuba n'osara kandi tusara ekisoro ekyemagurwana tingenda kusara nkoko nkagama nsazira.
aba bakoresa izobero kushaba government okubakwatiraho omukombe kw'omuzigiti ogw'Akagadi Town Mosque gw'Omurembe. So muzigiti gwaitu butugura standard yeyebayireho ngute kumakinga na singa baratwa municipality tukachwamu kuombeko muzigiti ogwa Kalina flat guli mu ofisi za bakulembeze b'Obusiramu. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto na Thomas Tumwebaze.